Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Magična varjača. Danas za vas pravim pitu sa sirom i tikvicama. Ostanite do kraja videa da vidite kako to magična varjača radi. Ukoliko do sad niste, zamolila bih vas da se pretplatite na kanal. Hvala. Za pripremu ovog recepta treba će nam 5 celih jaja, koja ćemo umutiti. Zatim dodajem 300 g sira i 200 g kisele pavlake. Sada ćemo sir da izmrvimo i sve ćemo lijepo da sjedinimo sa jajima. Zatim ovdje imam decilitar ulja suncokretovog i decilitar mineralne vode. Sada ovdje imam 300 g isečenih tikvica na tanke koltove koje su bile posoljene i ostojale su malo da puste vodu. 300 do 400 g, ne znam tačno koliko sam imala, ali otprilike toliko. Dobro bi bilo da, ukoliko spremate ovaj recept, da nađete mlade tikvice i da ih koristite sa korom. Tikvice ćemo fino umešati sa ovim filom od sira, pavlake i jaja. I sada ovdje imam kore. Ovo su gotove kore, znači za jedan rolat vam treba 4 kore i poređite ih ovako baš kao što vidite na videu. Preko kora stavljamo ovaj naš fil sa tikvicama. I sada rolat smotite ovako. Prvo malo zgužvamo kore. Kore također možete da zgužvate i pre nego što stavite fil, sve jedno je. I onda motamo ovako malo ukoso. Što bi moja baba rekla, na kosinu. Rolat ovako malo zgužvamo i stavljamo na pek papiru u pleh. Ovdje je ceo postupak ponovljen, čisto da vidite. Još jedan. Znači ja sam za ovu količinu fila iskoristila, dobila sam 3 rolata po 4 kore, to je znači 12 kore. Sad ovo je ostatak koji je ostao od fila. Tečnost samo, pošto sam sve tikvice pokupila i stavila unutra. Sada ovim ostatkom prelijemo sve ove 3 kore, to jest 3 rolata, i sada ovo je jako bitno da posmete sa orasima. Jer su orasi ti koji daju taj specifičan ukus ovoj piti. Samo u toku pečenja morate da pazite da vam ne pregore. Ovako pripremljena pita ide na pečenje. Peče se negde oko pola sata, to jest može i manje, zavisi od vaše redne kakva vam je, na 200 stepeni. Ali pazite da vam odozgo ne pregori. Sada ja ovdje sečem pitu i sada ćete da vidite kako izgleda presek. To je jako lepo i dekorativno. Evo ovdje možete već da vidite kako to fino izgleda.
Pa pišite mi u komentarima da li vam se ovo dopalo. I samo da znate da jako, jako lepo miriše. Ja sam ovdje samo čisto radi estetike dodala neki čeri paradajčić, mada se jako lepo ukusi slažu. Tikvice, sir i paradajz dobro ide. Hvala vam na gledanju. Ukoliko vam se video dopao, podijelite ga sa prijateljima. I šta da vam kažem, ostanite mi zdravi i prijatno.